baravuga ngo ntitukanga ubuhanuzi ngo ariko tuzagire gute tubugerageze. Numara kubugerageza ahubwo ubona umutima wawe utemeye tosha. Umuntu arakubwiye ngo urumurozi ngo kandi nakusindiwe. Kurabyakirira utangiye gufureka ngo baravuze ngo urumurozi uko wabyakiriye kera. Kurabyakirira niba bitakunyuze hakuze uko abantu basaze urabyakiriye ukera imbeho irakwishe ngo ukazusigara utinya ngo yavuze iki se wabyemeye nivyo wabihakanye. Wahora gutega amaboko ntukiyateze ngo kera bavuze bande kandi utabye ndabona yagabanutse. Sigabanuwe niki habaye iki? Bibiliya bango yamushizeho igihe ntarengwa. Tawo kigabanya ndawo congera niyo yonyine gusa. So gituma mubona umuntu arwara akaja muri koma akagira imyaka 3 taragera aho yagenewe tiyopfa. Baza baguma baterura amagufwa baterura umwuka waye kuvamo kuzageza wa munsi Imana yagenye atahe. Ishuri rwaye inyoma. Imana ifite uburakari kiratureba ikatwitegereza yareba mu bwoko ikabona twujuje abantu bameze gutyo twarangiza ngo nitabara igihugu abo bantu nibabanze bakizwe nibahanura iby'Imana. Sema haleluya, sema haleluya. Umuntu umwe Imana yomwitiza Bibiliya yuzuye abagabo none se ubundi Dawudi yarwanya ari bangahe? Sawuli ntiyajanye n'ingabo bakamara iminsi n'iminsi barananiwe Goliyati umuntu umwe kandi basanga Goliyati yamavuga iby'Imana ishaka ngo arababwira ngo arashaka umuntu umwe. Iwe ntiyamenyaga ko yavuze imvugo y'Imana. Urashaka umwe wikozeho imbaraga zose Imana yazirunze mu muntu umwe. Sema amen. Dawudi araza washatse umuntu umwe. Iyo uvuga benshi yewe wagipfuwe uvuze umwe ndakwereka. Dawudi abaraje kubita hasi umushenzi hasi abagore ababyeyi nabo nibo bazi kuririmba bama baririmba ngo Sawuli ngo yishe ngo ibihumbi ngo Dawudi ngo yishiki inzovu kandi bazi kuririmba bararirimba. Murebe Sawuli warananiwe kwica Goliyati yamarakara. Nuko niko abantu babaye. Amavuta azaba kubandi umuntu umujinyuka mwisha wayashatse wewe tuji abandi bazabaje kuyashaka ngo bantu nibaza bakumva ndibaza bakumva nyine jaha abandi bazababumva haje. Dufite imyuki ibiri gusa aho mberereye nje ndiki ibiri. Umwe nuwe nuwo kukubwira ngo Imana irakuzamuye uragiye mbonye ko ubuzima buhinduka kandi ubaye umuntu ibihe birahindutse. Ibyo kandi byo mu mubiri apana mu mwuka se nawe uracavugwa uteye imbere. Ndiko ndabona imodoka ebyiri imbere y'inzu yawe uko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi baguze imodoka batarinze guhanurira mwiza Imana iduhaye izi zose. Imana ishimwe kubwa abantu bangana gutya baje kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubo twabanye umunsi w'ejo bakaba bongeye kugaruka. Imana ishimwe kubaje uyu munsi nabo bahisemo kugira ngo tuze dusangire ijambo ry'Imana. Reka nongere kandi nshimire abashumba ko batwakiriye twabura kubikora kuko nabo babikoze babirambirwa natwe twabirambirwa ariko kuba batarabirambirwa babikora babishatse bivuye ku mutima natwe niko tubikora. Turabashimiye bashumba kuduha umwanya wo guhagarara imbere y'iri teraniro ry'abera b'Imana bangana gutya barimo abantu batandukanye. Turabashimiye kuri icyo cyizere mwatugiriye. Imana ibaha umugisha. Nongeye kwakira kandi abashumba twabanye ejo. Nabonye abandi baje ejo nariko mvuga ndi dufite ababyeyi batureze mu ijambo ry'Imana tukagera no mu byo kwiga nubwo ari wabatumva ko ijambo ry'Imana rishobora kwigwa ariko twabonye twe ko ari byiza ni byiza cyane. None rero nabonye abashumba hariya nabonye Dr. Kavoma muhaye kaze rwose
bushize aheruka mu Rwanda twarabanye, yaje no ku itorero yatugabura ijambo ry'Imana, kandi ari muri bamwe kunda kubaza, yarananigishe, ariko ari mu bantu nzambaza ibibazo bimwe iyo nabonye bidasobanutse neza nzamubaza, tukabana n'umushumba nemera rwose. Buriya rero hari igihe tugira ubutunzi, niwe muntu rimwe yigeze kutwigisha aratubwira ngo aratwigishe hejuru y'ibiti bigira amafuti. Iryo somo mwari mwaryumva? Ibiti bigira, hari ibiti ngo bigira amafuti kandi biri muri Bibiliya. Ngo haye kaze kabisa rwose. N'abandi iyo mbabonye nza numva ko nobabwira ngo nibavuge numve, kandi nkabakuraho ibintu. Hariho abantu baza bazana isomo akavuga umutwe w'ijambo kayoberwa yava niyaje, ariko yawusobanura ugatangara. Nishimiye kubana namwe, kandi mwese ejo nababajije umuntu, nareko mbaza ndetse umuntu iyo babona gute, none ga ndababonye. Murakaza, Imana ibaha umugisha. Rimwe na rimwe nyine hari igihe utekereza wabona bene bari abantu n'abandi bari navuze ejo, kwibaza utese uravuga ibiki. Buriya abantu bataza batinya kuvuga ubutumwa hicaye abandi bantu nuko batize. Umuntu wese wize atinya undi muntu wize hejuru ye. Twahoraga dukora inama muri kadese, noneho tukaza barevera, hariho abantu bakuru cyane, noneho bakababwira ngo bigishe uwo babwiye akanga, kubera ko nari muto nje bambwira ndi ndabwiriza. Naje kubimenya nyuma uba wibaza tese ntabiri bose ko nyine bene uko nguko. Ariko turi abanyeshuri beza, kandi turi abanyeshuri baza bakosorwa. Mba mu bantu bazabemera gukosorwa. Umuntu ambwiye ngo ikindi wari kukivuga gutya, nzankosoka vuba. Naco gituma nkunda kubaza cyane. Abafaransa baravuze ngo qui aime la science aime la correction. Nimba ushaka kumenya uza wemera gukosorwa. Nutemera gukosorwa uzofana ubupfu kandi ufutamenya. Kandi uzibike paraporo nibyo wari ukwiriye kumenya, niko Bibiliya ivuga. Ukunda acuramenya uri hasi kabisa. Reka rero dusubire muri rya jambo turisome, Ezekiyeli ibice 22 n'umurongo wa 30. Udufite saa 11 irabura umunota umwe. Hanyuma isaha bambwiye sindenza n'umunota. Nta munezero utuma nica gahunda bambaye. Taho kabisa. Ndawubahiriza namwe mubone n'igihe cyo gutaha. Wahabonye 22 n'umurongo wa 30. Nuwo wonyine gusa. Ezekiyeli ibice 20 umurongo wa 30 haravuga ngo, kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Mikrofone ndi yagize neza ngo usome, ariko wasomye neza ni mikrofone yaguharishirije. Reka dusubiremo. Kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. 30. Oya, na tuwovuga ngo amen. Amen. La ponctualité, abantu basomye literature ibintu byo gusoma linguistique, aho kwika ukika ariko ukahikana na amen. Utabikoze gutyo ku manota uhabwa atari menshi cyane.
nuko imana ishaka umuntu umwe uhagarara mu cyuho umwe. Ndayo niryo jambo dufite, kandi ejo twaravuganye ngo uwo muntu ni wewe. Ndaza kubigeraho. Ejo twavuganye byinshi, tuvugana icyatumye imana ibura umuntu. Isiraheli iriho, abagabo bariho, abagore bariho, urubyiruko ruriho, abanyabwenge bariho, abahanuzi bahari, abavugabutumwa bahari, abatambyi bahari, abahanuzi bahari, abanyagihugu bahari. Imana iritegereza muri Isiraheli ibura umuntu. Si igitangaza ko aya makorari yose yoririmba kuri yaririmbye. Ese ni 9 nangahe mwabaze neza? Ese none uyu kuwa gatanu musanzwe muterana? Mwateranye kubera iki? Kubera nde? Ariko tuzoza tumenya ibintu uko tubipanga. Mwateranye kubera ko naje? Oya muzamuterana kwa kangahe no kwa kangahe? Reka nibarize revera, muterana kwa kangahe reve? Mu mibyizi ntabwo muterana, siko bimeze. Mwateranye kubera ko hari igiterane, hariho umuvuga butumwa, sibyo? Titwateranye kubwa makorari. Giterane muze mubaza kera igiterane cyo, siko bimeze. Ziriya korari zanyu ako none nahumiwe. Mwavuze ngo ni zingahe? Sine. Ni zine gusa? Ariko mwaririmbye yene. Mureke mbaza abantu, abaririmbyi ba mbere baririmbye ihe ndirimbo. Hariyo mwayifashe? Nabaje hari abanzu, reke wewe bana. Hano. Ngo? Ndare? Yagize gute? Navuze abayiririmbye 0. Reka ngaruke akonda uko mwabimenye, mwumvise icyo nashatse kuvuga. Ubundi ntawovuga ibintu ngo abimare. Wahamagaye umuntu umunyarwanda mu Rwanda ngo utegure ngo uzaze kuvuga, uze kuvuga, agategura agasenga, yamara gusenga ukaza ukamubwira uzi kurya nakugaragaje icyatumye nkubaza ngo mpa amasaha yambaye, kandi aza kuntegura ndi yambaye amasaha, yarambiye ngo uzoze uvuge. Uriya we turaziranye, nicyo cyatumye mugira kuri none ngiye kuvuga amasaha yampaye sindenza n'umunota, kandi kuko karagenda ukumva mvuga karagenda, kandi ibi ni muri bimwe byo kwigisha. Imana izi kureba, Imana izi kwitegereza, kandi yo ndizireba hano, izireba. Turaza kugera ku muntu Imana ishaka. Ese uwo muntu akwiriye kuba ameze gute? Imana ndizishingira ku mazina twitwa n'ibyicaro baduha tukica. Si Imana iziturebera? Hariko ni byiza utandukanya bene kuriya ni byiza. Bamara bakaduha amazi, namwe mukabuma mukareba nyine. Muze muyigurira, muze mwayaguze. Kureba ari atuyanywa, muze mwayaguze. Bameresha nabi kandi agura amafaranga make. Imana ariko ijambo hazabiyora intangaza. Murebe namwe ngo Imana yo tuburamwe umuntu. Imana itubura iyo yitegereje
ikabona tudakora ibyo ishaka. Iyo dukoze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, muri icyo gihe iyo Imana igiye kudushakamo, ushobora guhagarara mu cyuho ntiyo mubona. Ejo twavuganye, twari tugeze ku batambyi, turavuga ngo icyatumye Imana ibura umuntu. Ejo twarabiganiriye, turavuga ngo Imana yari itegereje mu bayobozi b'igihugu. Twaraganiriye turavugana uburyo Abisiraheli bayoborwaga n'Imana, ubuyobozi bwose bwagengwaga n'Imana, abantu bose bagengwaga n'Imana. Imana niyo yabayoboraga, ngo buke barayanga, baravuga ngo twanze ko Imana ituyobora, ntituyishaka. Ngo bagere kuri iyo ntambwe, nicyo gihe bagarutse. Iyo abantu banze kuyoborwa n'Imana, biba birangiye. Imana ndiyobonamo umuntu uyihagarara imbere. Ngira ngo tsohavugana nk'ejo, umuntu ushobora guhagarara imbere y'Imana. Ntibishingiye kuri ibi twadukora haya. Ibi ni bito. Gusa ubu turebye gutya hari umuntu mwamubona utakwiriye kuba imbere y'Imana. Ubundi se siho mwaje. Twavuze ibyaha 5 by'abayobozi bakoraga. Ngo tuhave tuvuga ibyaha 5 by'abanyagihugu. Ngo tuhave tuvuga ibyaha 4 by'abatambyi bakoraga. Reka mvuga ibyaha by'abahanuzi. Ibyaha 4 by'abahanuzi. Abahanuzi bakora. Imana imaze kubura mu bayobozi, ikabura mu banyagihugu, ikabura mu batambyi, yaravuze ati reka ndebe mu bahanuzi ko nubona umuntu uhagarara mu cyuho, agahagarara imbere yanje, nkarengera igihugu. Kandi iyo tuvuze igihugu, kurya tuba tuvuze abantu bose. Birumvikanye, tuvuze igihugu tuba tuvuze ingeri zose. Byaha 4. Reka tuanze dusome Amosi ibice 3 n'umurongo wa 7. Ibice 3 Amosi n'umurongo wa 7. Nimara mvuga ibyo byaha 4, hanyuma tuze kuvugana kuki Imana yashatse umuntu umwe. Icyo ngiye gusobanura. Aze dusoma aho hantu Amosi bice 3 n'umurongo wa 7. Dusome. Aravuga ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Amen. Amen. Imana abahanuzi n'abantu Imana abahanuzi Imana yari yararushira bita ngo nakanwa kayo, ngo nakanwa k'Imana. Fuwa ngo Imana izayitiza ibintu yaduhaye yamara ikabyita ibyayo. Abahanuzi bitwaga ngo nakanwa k'Imana. Ni nacyo gituma muzosome mu isezerano rya kera mu Giswahili niho havuga neza. Iyo umuhanuzi yamaraga guhanura yavugaga ngo Bwana asema. Siko birivuga Bwana asema. Ni ukuvuga ngo ubu bihigo dufite nta ukivuga ngo Bwana asema, azavuga ngo jewe navuze. Hega nibyo biri mu gutuma dukosana. Ngo se ninde wahanuye? Ninde wabivuze? Iby'Imana kera byavuyemo. Noneho Imana ngo nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo ntacyo nzakora, nukuri ntacyo nzakora ndamenyesheje abahanuzi, ndabahishuriye ibintu. Byoba bibabaje kuba umuntu yiyita umuhanuzi, ibintu bikatugwirira twese. Ese birumvikanye? Byoba bibabaje biteye agahinda, ibintu iyi nzi ikatugwaho abahanuzi bahari batatubwiye uko bimeze. Nimba abahanuzi batarashize bakiriho, nimba hari abantu batumva ko bafite iyo mbano yo kuvugana n'Imana, byakabaye ngombwa ko tutibaza ibintu byinshi.
ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana ica muri iramubwira ngo nukuri ntaco nzavuga ngo ndaciye mu bahanuzi ngo mbahishuri. Ese yeme mwabahanuzi byagenze gute ko ibintu byadusambukanye mutamutubwira? Mugira bimwe zibabwira ibindi kabireka. Shendi umushumba uzambanurira hano wewe umusore umwe yigeze kumpanurira ndi Kampala agira iminota nka 40 ndamwira ngo gusa ubuhanuzi Imana ndiyo vuga iminota 40 yose. Aya tayo narizi ibitabo narizi ubuhanuzi ariko Bibiliya atwize igitabo kimwe ni utangulizi wa unabii ikibanziriza ubuhanuzi niki naracize ico gitabo narakirangije kananje nageze mba nkubwira kubona nyine nka bene hari none umuntu yohanura kamara iminota 40 ngo karakubwira ngo Imana iravuze yamambwira ambwira amakuru arambwira uburyo nubwo nari Kambara ngo ndagiye ngo ngiye muri Kongo ngo ngiye Kinshasa ngo niho ngiye gutangira itorero ngo nzatangira muri etage. Mwumve namwe muri etage aho hari muri 2016 none dore ndi mu Rwanda. Ico namwakaniye sinahakanye ibyo yari kwavuga nahakanye gusa ico namandi tamana yovuga iminota 40 hayivuga kuri ibi bimwe n'ibya uhaye panga tamana. Ese turi kumwe kongacishije gamwo muhanuzi aze kutubwira ibiriho atubwire situation. Ese dufite igihe kingana gute hano? Imana yabwiye abanyisirayeli ngo muzagira imyaka 70 siko yari yarababwiye bashumba. Bagenda barategereza umunsi wo kugera Daniel ngo asome ati cagehe cageze. Ese nibite mwanze mureke ibyiriya nibindi cangwe se nyine byo kugenda ni ryari? Nabyo Imana yobishura ngirango aho kituma mwatuye mu gaciceka twabuza abahanuzi batubwira. Icyambere byaha by'abahanuzi. Icyambere abahanuzi ngo ntibigeraga bahanura ku bibi byo bikorwa, ntibahanuraga ku bibi abantu bahaye bakora. Abahanuzi bari w'ico gihe ntibigera babwira abantu ngo bababwire ibyaha barimo, ibyo babakora bitanezeza Imana, bakababwira ibinezeza abantu n'ivyo bibwira bo. Dufite imyuki ibiri gusa aho mberereye njewe ndiye ibiri. Umwe n'uwe nuwo kukubwira ngo Imana irakuzamuye uragiye, mbonye ko ubuzima buhinduka kandi ubaye umuntu, ibihe birahindutse. Ibyo kandi byo mu mubiri apana mu mwuka se nawe uracavugwa uteye imbere. Ndiko ndabona imodoka ebyiri imbere y'inzu yawe. Uko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi baguze imodoka batarinze guhanurirwa. Izi zose bafite tawari unawabahanuriye bashatse ifaranga ngo mare kubona ifaranga baragenda bagura imodoka. Ibi mbaye mbabwira kiri Burundi mu 2013 nico gihe umuntu yaje yamambwira ngo imodoka ese iri he ngo ngiye ahangaha murebe 2013 n'ubu ntayo nayiguraga nta faranga mfite. Ngico kimwe. Icya kabiri no uburozi. Ijisho ryawe nibi Imana irambwiye ko uhindutse. Utabwiwe gutyo no kumubwira ngo haba nanje gangumye kubigarukaho bo kwama bambwira ngo kuriya ngo mudaherana waraguye ngo yarinjiye.
ndetse nsigaye mbona kera byageze ngo bigora, ubu ngubu byaroroshe, umuntu asigaye agira gutya ngo yarinjiye. wewe wagize gute? ninjeze urasigara. Ingoma ya kabiri ibice 18 n'umurongo wa 10. Reka tuwasome twihuta. Ingoma za kabiri ibice 18 n'umurongo wa 10 ugere ku 13. Ingoma 18 dusome soma dore ku murongo wa 10. 18:10. aravuga ngo Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati uku niko Uwiteka yavuze ati aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. Komeza rero ku 13. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati zamuka utere i Ramati Galeyadi uragira ishya kuko Uwiteka ahagabiza umwami. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami ibyiza. Mikaya aravuga ati ndahiye Uwiteka uhoraho icyo Imana yanjye iri buvuge nicyo mvuga. Amen. Sema amen. Si gitangaza ko abantu boguhurizaho kugutuka, si gitangaza ko bobipanga ubundi se bareka kuyipanga ntibaza bagendana. Mwuka mubi wose ugirana communication, mwuka w'ikinyoma uzi kominikana. Niko bimeze. Kurya umwuka w'Imana muzorebe iyo umuntu yuzuye umwuka w'Imana nundi yuzuye umwuka w'Imana. Iyo umuntu anezerewe gutya yuzuye umwuka nundi akuzu azamukwega gutya. Sema amen. Ukaza wumva karakango kwega akavuga ngo twajanye mu mwuka. Nageze mbibonana umuhanuzi Kabunda na Rukema. Iyo bazaga guhanura bageze bapangana ku muntu umwe akabwira undi ngo garukiriza aho ngaho nanje mpera aho ngaho, ariko narababonye ayiwe bavuze ngo bokeni yage. Kabunda kamavuga ico ge nenagiyeyo bakaza baranzamu haguze kuzamukana abantu bakambwira n'ahantu nageze nshangiye gusenga umushugo gafata ipantaro gutyo. Hasha abahanuzi barahari bapeti. Haleluya. Baramubwira ngo abandi bahanuriye umwami byiza. Mikaya urumva nduze kuvuga ibyawe. Aravuga ngo ndahiye Uwiteka. Haleluya. Iby'Imana iri mushire mu kanwa kanje nibyo ndi buvuga. Soma 17 kuri ico gice nyine. Kuri ico gice 17 usubira usimbe usoma 23. Aravuga ngo umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Ibibi ngo bibaye ko atamubwiye ibyo ashaka. Mikaya aravuga ati noneho nimwumva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka aravuga ati ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isirayeli ngo azamukire i Ramoti Galeyadi ngo agweyo. Umwe avuga ibye undi bye. 23 simba kuri 23. 23 aravuga ngo maze Sedekiya mwene Kenani yigira hafi akubita Mikaya urushyi aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye aza kuvugana nawe?
Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihishe. Ishara ariko abahanuzi buzuye umwuka ntibanza batinya uzabibona. Sema haleluya. Aho uzicumitira hariya waye wihishe uzabimenya ko navuganye na data. Nimba mwavuganye nimba ari Imana yakubwiye itonde reka kurwana mubwire gusa ngo genda uzabibona. Birahagije ibyo ngibyo. Birahagije. Bene abangaba niba Imana yabuze icyo gihe Imana irababura bananirwa kubwira abantu ukuri bakababwira ngo nibi bamara bakagwa mu kaga. Cyo ni cyaha cya mbere bari bafite ntibiriho ubu nyine ubundi biriho. None se kuki tutibaza ko Imana itinda kuvuga tugasaba Imana ngo nikore tutarabanza ngo turebe abantu uko bameze? Iyo tuwadusenga uzubona turi abatagatifu twese tubwira Imana haleluya tubwira Imana ngo bantu 9 nibasenge 9 ryo ugira gute? Cya kabiri bahishurirwa ibitari by'ukuri. Ntibabwiraga abantu ibibi ntibahanuraga abantu ngo babwire ngo ibi ni bibi ibi ni byiza. Cya kabiri nico twari tuvuganye bahishurirwaga ibitari by'ukuri. Barahishurirwaga ariko bagahishurirwa ibitari by'ukuri. Nigeze kubona umumama umwe i Bujumbura adusanga ku rusengero n'umushumba representa France aha yarira ese niki mama Landry ngo ahuye n'umuhanuzi. None muhanuzi ukazurira ati bintambwiye birakomeye nibiki atarambwiye ngo umwana umuhungu we yitwaga Landry yari imfura ngo aramubwiye ngo Landry ngo arapfuye ngo agiye gupfa. Hagiye gufate none waje kugira gute? Atarambwiye ngo ushaka ituro nihute vuba nitwarire ku Mana. Ariko none ndahumewe no kuri kw'Imana. Yarira kandi kurumva gupfusha umwana w'imfura akisida gutya ngo agiye kugwirwa n'ijuru. Ijuru ryo manuka hari umwana mwabona ijuru rimanuka. Ngo amare kutubwira noneho ndamubaza ndetse nanje ngo hanurire uranemera ngo hanurire ati Imana irambuye ngo ntazapfa. Hitamo rero hitamo gupfa no kubaho panuye ko atazapfa vuba. None uhise mwike hati mbisemo kubaho aho ihanagure. Arangije kaminuza ndagira ngo ubu yarashatse arahari. Shurirwa ibinyoma gusa ngo umuntu arapfuye yiricwa niki ngo iminsi yawe ngo ko ndabona yagabanutse. Igabanuwe niki habaye iki? Bibiliya bango yamushizeho igihe ntarengwa. Tawo kigabanya ndawo congera niyo yonyine gusa. So gituma mubona umuntu arwara akaja muri koma akagira imyaka 3 taragera aho yagenewe tiyopfa. Bazabaguma baterura amagufwa baterura umwuka waye kuvamo kuzageza wa munsi Imana yagenye ataha. Shurirwa ibinyoma. Imana ifite uburakari kiratureba ikatwitegereza yareba mu bwoko ikabona twujuje abantu bameze gutyo twarangiza ngo nitabara igihugu abo bantu nibabanze bakizwe nibahanura iby'Imana. Igihe mwebwe mwavuye muri byura twigeze gusenga igihe kimwe Imana iratubwira ngo mugituye ariko nyine hari hamaze kuba nka sirikwe mubwira abantu bazi ngewe namaze Tarasisi tugeze Buvira turandika urwandiko turarwohereza ngo mubwira abantu bazazi aho rwashikiye kwa Mboga
baduca amazi bakavuga ngo izo mbesire za pfa guhohotera gusa. Ibyo mpamvu abwira uwo twandikiye urwandiko yararubise kugira ngo azaze kutunyomoza, araruzana rugerana ku mugorore. Ni umupastori wacu aba muri Kabembwe, yaratuye kwambuka. Imana iratubwira ngo ikimenyimenyi umunsi bazambuka, we muri mwebwe umwe azaba hari. Umunsi bambuka nari mpari, namye ngira gutya ndakonkoboka ngo wasaze nibaraka ntanzira ririho cibaraka ninjira mu bwato tore nza abantu babe bavuga ngo nasaze. Kuragenda he mu nzira hariho abajenesi cha muri Tanganyika ndashika. Naraye nashitse mu gitondo bato ya mbere irambuka mpahagaze. Twebwe ntitwari tuzwiga, twari turagera ku rwego rwo hejuru ngo ni ibinyoma. Kari gaciyemo nyine ako namwe mufite ayandi mwari muzi. Shuri rw'ibinyoma. Muze harabizi igihe duhunze. Imana yari yaratuye ngo tuzoca muri ndobo. Muri ndobo niho tuzoca imyaka 4 itaraba ndobo. Umunsi wo kuja guhunga bakazavuga ngo duce Kirumbi. Yemwe Imana yaravuze ngo duce muri ndobo tuzahuruka. Ngoya ngo tugende ngo abagabo ngo batware n'amacumu ngo bace Kirumbi ngo bavuge ngo nta kibazo bafite. Woca majenesi kwabwira ngo nta kibazo ufite. Duce muri ndobo twayiciyemo turahuruka kandi byagenze neza. Tuze kugaruka turasura turagaruka. Ngubwo ubuhanuzi nyayo. Ntawaguyemo ntawarashwe ntawikanze imvura gusa niba ari tumereye nka nabi hako naho ntawe yishe ntawe igiti cyaguyeho pi nini ngazo zari ko zipfa nuko ndakunda zari zabuze ubwase. Ese ko birumvikana kwishurirwa iby'ibinyoma bizabituma Imana ireba ikareba amahano ikabura umuntu. Mika soma Mika 3:11. Muraza gusubira gusoma Ezekiel 13:3. Ariko reka dusome Mika 3:11. Banza usome 3:5 ubone gusoma 11. Reka dusome 3:5 gusa umurongo wa 5 usimba usome 11. Yego. Aravuga ngo ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye. Batega akanwa kabo kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro. Kandi utagize icyo ashyize mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Kugira gute? Kumurwanya. Utagize ngo umuhika agafaranga aragira gute? Rakwereka. Utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Aho ari kumupfunza ikindi mu kanwa basi. Araceceka. Ako Bibiliya ivuga ibintu. Erega Bibiliya nico gitabo kibamwe ibintu byose uyicukumbuye ukayisoma neza. Irimo byose. Kandi murebe namwe igihe Mika yabihanuriye. Sema haleluya. Yari kwirangiza ikarangiza nikigiye kwa abahanuzi bameze gutyo. Nta muhanuzi gifa kugenda ku muntu w'umutindi w'umukene. No. Haja kugira gute? Hagene ndaca mushira mu kanwa. Ese ko birumvikana twe muzehe harabizi iyo hazaga abantu barwaye twageze tubatuma muri baje kubwira muzehe namara twinjira amahombi umuntu akamaza tukaza tumwishimira ukazugira urukundo nkarurya nkaho ari umwana wawe warwaye twama twinjira amahombi ihuduma icyumweru tarakira cya kabiri tarakira cya gatatu gusa uko turahudumiye abo bo babona keretse nyine wagize akantu gafatika poyinjira ihuduma kandi ikaryoha. Si bose ariko barahari tibahari cyaba mpamvugiye ariko se no biyoberwa nje umushumba no biyoberwa kabiyoberwa gute ndi mwijuru si ndi mwisi Rumva mushumba muzi ko avuze ariko nyamara birasobanutse ubundi hari ibyo tutisabira tubihabwa
kubera gukora neza. Nose mundani mu gutegera agategera ivuga butumwa akambwira ngo reka nuhereze fanta akanohereza $100 fanta iziguri $100 kandi ndazo namusabye sinigeze namubwira ngo akurikira inyigisho bikamunezeza. Uzi umuntu wagukoreye neza. Twasengeye umukazana wa marehemu Rwatangabo turabusengera ngo turangize kumusengera yakize yama tubagira ihene tayo twasabye yama tubwira ngo tuje mu rugo gira tubagira ihene amazi arayibaga ati muyirye muyimane turayishoshora tayo twamusabye. Ese ko birumvikana? Buriya rero ukora umurimo mwiza Imana ikawukwitura. Imana nga niyo ya mbere ihera kuri urya nyine ikamuhe ayiwe bagavuga ati Imana yanjye reka mbuze icyo nguha. Na kera byabagaho bigeze kuna ibifaranga tugitangira itorero ifaranga buca nimuka ariko niyeme nibyo bintu nzanibuka byambabaje ifaranga kandi zo mu bukene twatanga itorero none sinzi ukuntu ninjiye mu modoka abajura batagira ntibaza bubahayeme bama bacomora kofi barayijana tuja kureba umukristo ngo reka tu uwacu arambira ati amafaranga yo kwishura ku nzu uyampaye tuheze uyu mukristo ndaza kugusubiza yani ngo nkore gutya nama numva ko nkisereri ndamubwira ngo amafaranga bayajanye hatise bande kagira gutya ngakora naho utarire bayatwaye iyo nzu gasinayivuyemo merewe neza. Uwacu ariko asigara avuga sinumve nitwo dufaranga nari mfite ntahandi dukura simpamaga ariko nagize ikibazo turataha mwumva icyo nshaka kuvuga turataha ngo mare gushika mbwe iwacu za faranga barazitwaye zo kwishura inzu kandi ko ndababwira murabizi bizi kandi nari napanze bwacaga tuja kwimuka nuko iwe ya arababara hari kwa gatanu sino wibagirwa go umunsi w'amajaribu urake kwa gatandatu ndagiye gutreta nyiri inzu ndamubwiye ndi wihangane nyaboneka sincimutse ku wa mbere nzimuka ku wa kabiri hari akabazo kabaye nje kubwira urya nawe nari kwishura inzu ti wihangane amafaranga nari namwe ngo ndayazana ku wa gatandatu nzoyazana ku wa mbere nakurahe kwizera nyine gusa ndaza turasenga nijoro kirimana ndimo kubona ko ari we wanzanye hano none ureba uburyo ungiriraga uko nguko ibintu bya baranda hanze aba bantu turagenda ngo dushike ku cyumweru turasenga dutashe umugabo umwe ngo ni Salvatore afasha ka envelope arayimpaye ngo harimo agasukari kabana nyine numva ndakintu kirimo ndagatwa mbane gushikanishira mu shati kubera ko nayisuzugwe ko ndakintu kirimo burace ku wa mbere ndasohoka ndireka nje gushakisha aho niruka ngera imbere nibuka ko bambwiye ko harimo agasukari tekana none sigira wacu aguriyemo abana agasukari ndaje mvuye mu mfuko ngungire gutya sanga ni sheke y'ibihumbi 100 kandi nari nkwiriye kwishura amezi 3 ibihumbi 60 none ngabanza nkayireba ese ni ibihumbi 100 ni cyangwa ni 10 ndamuhamagaye mfashe telefone ndalo Salvatore neze nimbe nani tijya sheke wampaye tiri kwa mahera ngaha ngo ajya nyine yo ajya nyine kurana ngo akumbwira ngo ajya nyine tumbwira ni nangahe mushinga nta mwega ni 100 reka nje gupima ndebe kubiteyo mbona ibihumbi 100 umva icyo nari ngiye kuvuga icyo ngiye gusubiza shitse tumaze kwishura inzu kuwa kabiri tuja mu nzu mbaza madame ese Salvatore tumukorera iki atese wo watekereje iki tumuhinga jewe umutima wambwiye tumuhinga tikuko ikintu yakoze ikintu c'abagabo aranteturuye nubwo Imana yamuciyemo ariko aranteturuye nama muhinyana yingicutse namanja kumugorore kuyifotora kugira ngo abone ukuri ko nayimwihaye yavuyeyo iyo ninyana yayo narazigurishije zombi ikujije ndayigurisha ndamuzanira amafaranga nari mvuze kirya umuntu aza gukorera ikintu kikagukora ku mutima ugakora ikirengeye icyo yakoze narashitse arambwira ngo nafashije abantu ngo hari umuntu nahaye imodoka yanje ayikorana umwaka ntiyigeza mpa ndetse haba no gushima ntiyashimye
uzanye inka nguko uko Imana izikora. Mbaye ngo bivuga nka neza nuko niko nshoboye. Somalia rero 11 utabatamitse nasimbaye mvuga reka mandike nabubu, ariko abicogiye ntawanura gatagize icyatamikwa. Akanwa kari karasamye igihe cy'Abanyesirayeli. Awe soma Imana irabura yashaka aravuga ati reka dusome 11. Abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi baho baragurira ingemu. Nyamara banyabita ngo bararagura ndibyabaye bikibaga ubuhanuzi, banyabwira ngo baza baragurira indamu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatubaho. Wewe uri kuraceza nanjye n'Imana imbwiye, Imana irambwiye. None ukavuga uti uyu wacu hano cipembeni ndiyo mpitana, Imana ndiyo mpitana. Ejo bundi ngiye kuza nanzije nabonanye n'umusore umwe yarwaje umugore, kubera ko nari namwemereye nyine nguzaje kumufasha nitange nk'imisi ngahe. Umugore yararwaye cyane, arambwira ngo ngewe kubwira simbabajwe n'imisi umugore amaza arwaye, nababajwe n'amafaranga natanze. Icyo gihe yaraje kumbaza ngo ese ko ari wambwiye ngo muha amafaranga y'umurengera ngo ari ahantu yabonye igiheko ngo aje kugifata. Cihorere, ndamwamwihorere, nimviriya nzaza kugufasha. Cihorere, ntakiriyo. Kuravuga ngo ifaranga zagushizeho ibintu uragurisha mu rugo, none utwusigaranye ngo ese ibyo bafashe byarakunze ati bikunda, atahubwo azaguma agasubira inyuma. Reka nanjye nzoze ngutanga umusada. Pongano habiza abantu tibari mukunkunda nkaneza, nibashake banange. Natwe twarasenze ngo uyu muvyeyi arahari, twarasenze twakoze imirimo y'Imana arahari mu mubazi, twarasenze. Uzugira ngo bandoye ngo mberevera gusa, bandoye kwicukiro kugira ngo banshizeho batanizeye se, banshizeho batazi ko ndi umugabo. Tibari bariho n'abavyeyi bandeze barandera baranzama. Umunsi wo gutora baravuga bati mudaheranwa yokora akazi ka Yesu. Sindana bakoza n'isoni, sinti twandabanye, nta muntu twakosanye, nta ndambara yabaye. Nuba abantu twabanye twashumbye abakristo ngabo, nta muntu tugirana ikibazo. Twagiye amajoro, twagiye amanywa, ariko ntitwigeze dukosana n'abantu. Nta kwitonze mwamutuma Imana itadusubiza badi. Mwabanje mukareka mukagabanya. Mugira ngo Imana iriteguye gukora, ifite imbaraga, ariko ireba ishora imbaraga zayo ikabona ati no, nta muntu urimo. Nguko nyine niko bimeze. Cya gatatu bahanura ibinyoma gusa. Baza hano icyo gihe bahanuraga ibinyoma gusa. Yeremiya 14:14. Ezekiel 13:9. Soma ma Yeremiya 14:14. Ihute. 14:14. Urasoma yonyine gusa n'umurongo wa 14. Maze Uwiteka arambwira ati, abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye. Hari umuntu wari waza guhanura akakubwira ngo ndahanuye mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu. Imbere ngo havuge naho. Maze Uwiteka arambwira ati, abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye. Si jye wabatumye kandi sinabategetse. Haba no kuvugana nabo.
Imana izinangura. Izinangura niyo yambe. Mwavuga ngo amen. Izinangura sinje wabatumye, ntitwigeze tuvugana, ayo baba bavuga na yabo. Imana yari yagerageje ngo irebe kubonamwe umuntu umwe uhagarara imbere yayo, sema haleluya, ngo akarengera igihugu, ngo abitegereze nabo, ngo abarebe, asanga ni pi. Kugira ngo Abisirayeli bari bararetse amateraniro, ntibateranaga nk'uko twaduterana kurenza uku nguku. Aho mugira ngo ibyo byose ntibyakorwaga abantu, mugira ngo bari abo hanze, abahanura ibinyoma n'abapagani mu izina ry'Imana, mwikanisa. Cya gatanu arico cya kane turangizaho. Cya kane nari mvuze Yeremiya 14 umurongo wa 14, Ezekiel 13 umurongo wa 9. Icya kane bavuga yuko ibyo bahanura ari nje wabatumye, kandi atari nje, sinje. Dore kondora, kera bavuga ngo kondora, kondora sinje. Babatwara iyo babatwara sinje wabatumye, babahuza imitwe sinjewe. Sinigeze no kuvugana nabo, sinavuganye nabo. Yeremiya 14 umurongo wa 15. Yeremiya 14 umurongo wa 15. Wahabonye ma? Hasome twumve. Yeremiya 14 15. Yeremiya 14:15 aravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye kandi ntabatumye, nyamara bakavuga bati inkota n'inzara ntabwo bizaba muri iki gihugu. Ati abo bahanuzi bazarimbuzwa inkota n'inzara. N'abantu abahanuzi bahanuriraga bazagwa mu nzira z'i Yerusalemu bazize inzara n'inkota, kandi ntibazabona gihamba, haba n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, kuko nzaba mbasutseho ibyaha byabo. Mwicarire dutuze. Ibyo umuntu ayakora bizamusubira kuki ku mutwe. Mubanyabwira abantu ati nta nkota nta n'inzara. Imana yamevuga ati nibyo bizabica, ndetse bazagwa mu mihanda bagwe mu nzira, ntawe uzanabahamba. Abahanuzi ngo nabemeye ubwo buhanuzi bose, ariko murebe Imana yemeye ngo abantu. Ubundi nyine Bibiliya, muzi ko Bibiliya ivuga, biravuga ngo nditukanga ubuhanuzi, ngo ariko tuzagire gute? Tubugerageze. Numara kubugerageza, hubwo ubona umutima wawe utemeye tosha. Umuntu arakubwiye ngo uri umurozi, ngo kandi nako sindiwe. Kurabyakirira iki? Utangiye gufureka ngo baravuze ngo uri umurozi, uko wabyakiriye kera. Kurabyakirira iki? Niba bitakunyuze, hakuze uko abantu basaze, urabyakiriye ukera imbeho irakwishe, ngo ukaza usigara utinya ngo yavuze iki se? Wabyemeye nibyo, wabihakanye. Wahora gutega amaboko ntukiyateze ngo kera bavuze bande, kandi utabyemeye. Ese ko birumvikana? Sema amen. Nyine erega hari ibintu twakira twenyine bikica umutima, kandi umutima wawe n'ukuri ukakwemeza ko icyo bavuze ari ikinyoma, kandi wamara kumenya ko ari ikinyoma bikakwica mu mutima. Ese ko birakwicira iki? Nuko wabyakiriye. Uko umuntu yozano ukunsohotse akamambwira ngo wambwa we, namara nkarakara ngo ndimbwa, ko murabona uko ndasa n'imbwa. Kama mfureka ngo umuntu nta mihenga, nta murizo, nta matwi ashinze cyangwa y'indeberi, none se nta muntu uziko abantu akamavuga ngo yamubwiye ngo nimbwa. Sindimbwa, ahubwo wibeshe.
reba ko mu mutwe wahapanze neza. Amen. Biroroshe. Nigeze sinzi niba nabivuze umunsi umwe, madame yaraje mbona aje ntamerewe neza. Ese niki ko hari amakuru bamubwiye yamanya bake ngo bamubwiye ngo sinza nambara neza yambanga aho none nyine ngo yamerewe nabi. Iyo ndeba wowe uzibona nambara nabi atoya aho tumva ko babeshe kandi ujejwe kundeba ni wewe. Niba uzubona nza nambara neza birarangiye, abandi nabo kuntuka no kumvuga nabi nico bashejwe. Nuzoza ubona bavuze neza tuse dushima Imana, ariko bashejwe kutuvuga nabi. Uko ndukize nza nambara neza urababara ngo bavuze hari ibintu bize bitwara abantu umwanya, kandi nyine murabyumva ko bisa naho bitagize iyo ndamugarura mu bitekerezo ndamubwira ndi wowe uzundebera umwenda mwiza uzubona nza nkubita na wambara nawe ukavuga uti meze nkane nuwo nzoza nambara ni nshaka nzododesha ubundi usa nuwo bene ibyo ngibi. Ureka bavuga tugume tugende. Nani yaravuze uriya muririmbyi Muhando yaravuze ngo nipishe nipite. Sema amen. Nipishe nipite, twebwe dukomeze tugende. Abavuga bavuge natwe dukomeze. Wewe uri mukugira ze barakuvuga neza barakubyaye. Ako ni gitangaza. Zurebera kuri mama na papa nabo ngabo bazakuvuga neza, nubwo wogira amakosa bakuvuga neza. Naho abandi umva. Twa Imana icyubahiro. Haleluya. Birumvikana. Tuvuye kuri iyo ntambwe ivuga ngo impamvu Imana yabuze umuntu nuko yagendagenze mu bayobozi b'igihugu irabura, ngwije mu baturage irabura, ngwije mu batambyi irabura, ngwije mu bahanuzi irabura. Irava ngo muze umuntu wohagarara imbere yanje muzajanwe iminyago ko mubuze. Imana ndizikina. Mwogira amatwi atameze neza tumva, mwamara mwagira ngo Imana iraceceka. Twagira ntumona hari agaco kamwe tugira nk'akabanyesi. Abanyesirayeli bageze mu butayu bafite inka. Singira ngo bari bafite inka, babwira Imana ngo nibahe inyama kandi bafite inka. Kaguguna gusa ubuguko tibarya kunka ngo Imana ibahe inyama. Mwumva ubwo bugugu yeme basaba inyama bafite inyama, ariko gutinya kubaga inka bamabanga ngo Imana nibaheze inyama. Keretse kera hageze abiyo tugara kuri Pasaka ngo dusenge Imana ngo iduhe inka ngo yo kubaga kuri Pasaka. Siko byageze imera, hariho 3,000 by'inka. Ubu niho nza nibaza niba twagaye dusenga ngo ive mu ijuru kandi inka zitaba mu ijuru ziri mu bantu, ngo duse Imana mu izina rya Yesu Kristo turegereje umukutano. Haleluya. Turashaka ariko hariho amasengesho amwe murebe ibyo bitangaza ngo Imana niduhe inka imwe yakurya kuri Pasaka. Hariho 1000 muri paruwase, reka mvuge paruwase mugororo niyo nari harimo inka 6,000 cyangwa 7 ngo ko turabwira Imana ngo iduheze. Kandi naho ngo bashaka ibuguma ngo ibuguma ryabozega ntirizigira inyama riryoshe. Umuntu yazashitura gucyaka murebe hariho ibimasa bishishe bimeze haya. Tuze twisubiraho dutekereze, turudi inyuma tufikire, tuze dusubira inyuma twibuke neza. Nk'3,000 habuze inka yo kubaga kuri Pasaka no kuri Noel. Ariko Mana ngo uzitirire amatungo. Haleluya. Uyarinde mu izina rya Yesu Kristo. Ukwagurishije inka 3 ndatanze 10, ariko akabwira Imana ngo nizirinde. Ereka Yesu ukurinda nanje sinozirinda. Uzirinda gute? So ukugira gute? Zirinde zigire gute? Hako twagiye dutekerezane. Kandi rero ubutumwa budukoraho buzabuturya. Tubona nguko ngiye kubivuga gutya. Ndiho uribwa mu matwi. Aho. Sintu wabona kera ko byabari. Tubanze twumvikane. Imana igira ikize kibabaza.
ngayogurwa idolari 400 ugatanga $1. Iyo karikire mwayize he? Ngo bashumba ngo bakunda ngo 10 ngo kandi ngo nico baza ngo bakunda ifaranga. Ninde uzanga nashira ko hejuru umuntu wanga ifaranga? Twageze mu ijuru twebwe. Tuze twumvikana. Ikintu nabonye tutaramenya, twanga ikintu kigenda uko tudatekereza. Iyo unyuranyirije nuko abantu batekereza, muba mujanye nabi. Kangaruka ndeka aho ngaho, ndahagarukiye aho ngaho. Ndeke guma kuhaja. Si ryo soma ariko niryo. Niryo. Mwana yagize niba hati haje ubutumwa babwira ngo 10 ngo cararangiye mujeyo. Aho bakiya bakivuga ntukaze wicara utagikora, genda harahari ntihabonetse. Mugende mujeyo. Nimuza hano mugitanga. Hano kiravugwa mugende hariya hirya mu buntu baravuze ngo bararangije bageze kwa Yesu. Eze kwa Yesu. Turi kumwe. Cya kabiri, kuki Imana yashatse umuntu umwe ntiyashaka babiri? Ese buriya Imana tikeneye abantu bangana gutya? Nukuvuga ko iki kintu naragishuriwe, ndagishurirwa, mbanza kureba umuntu umwe. Kubera iki umuntu umwe? Kandi rimwe ni umubare muto utasubarwa ngo ni umubare mwinshi. Iyo tugeze kuri 2 niyo bavuga ko umubare wabaye mwinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro gice kimwe n'umurongo wa 26 kugeza kuri 28. Ihute. Itangiriro gice kimwe murongo wa 26 kugeza 28. Aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo bwigenza ku isi. Amen. Amen. Turi kumwe? Muri maso? Kubera iki Imana yashatse umuntu umwe? Naricaye ndatekereza iki kintu, ndakiyumvira, ndatangara. Ubundi Imana ni imwe, nta mana zibiri zibaho, habaho imwe. Nta si zibiri zibaho, habaho isi imwe. Ndacyari kuri rimwe. Ngiye kubabwira imbaraga karikire z'abantu njewe sinza nzishigikira. Nimara kugira amafaranga nzandika ibitabo, kandi nzozanyuranya n'ibintu bimwe na bimwe, kuko ubundi kwandika ni ibitekerezo. Bare bose tuzadusoma ni ibitekerezo, baze bavuga ko barebye ibintu bakandika tukabyemera. Bazemera ibyanje nanje, tazabyemera zareke, undi nabyo byose ntituzatubyemera. Noneho rero ikintu cyantangaje, Imana ngo ize kurema yari ifite ubushobozi, yari ifite imbaraga. Ntiyigeze irema abantu babiri, yaremye umuntu umwe ngo imare kurema urya muntu umwe. Niwe umuntu umwe niwe usa n'Imana, imushyiramo imbaraga zose izishyira mu muntu umwe. Ndaza kubisobanura murabibona. Ese turi kumwe? Sema amen.
ubundi iyo haje kugumuka no mu itorero ntiyazahatangira abantu babiri, hatangira umwe akavuga ngo ntahabona ibintu neza, yamara akabona kuja gushakisha undi, kamubwira ati buriya rero njyewe pasiteri ibintu arimo kuvuga sinimo kubyemera, kandi haba n'imiyoborere si myiza, ngo rega nawe uzubibona. Birumvikanye bakavugana gato, ujya kamara tubwo tubaye babiri dushake no muri bakina mama ntitwoburamo umwe tubwire iki gitekerezo, bakaba bashatse kina mama, ariko igitekerezo cyahereye he? Mu muntu umwe. Ndagenda mbereka ndaruhongere mu isezerano risha, murebe uburyo umuntu umwe yagiye akora igitangaza. Ni ukuvuga ngo imbaraga zose zikomeye ziba mu muntu umwe, kuko iyo habonetse umuntu umwe yahindura isi, umwe yozana igitekerezo kigahindura isi cyangwa kikica isi. Imana yari isi nibona umuntu umwe, sema amen, sema haleluya. Nibona umuntu umwe gusa ufite imitekerereze y'Imana, nibona umuntu umwe gusa ushobora gukora ubushake bw'Imana, nibona umuntu umwe gusa ushobora guhagarara imbere yayo umwe, kubera izi ko mu muntu umwe harimo imbaraga zose. Ntiyigeze irema abantu babiri basa nayo, yaremye umuntu umwe. Rimwe ku Mana rirakomeye, riraruta kabiri. Uti gute? Usomye Itangiriro, ntidusoma Itangiriro ibice 2 n'umurongo wa 7, niho havuga uburyo Imana yaremye umuntu umwe. Adamu na Eva ngo baje kubyara, babyara umwana umwe. Tuziga tumenye impanga zavuye, ariko mu Itangiriro Adamu yabyaye umwana umwe. Siko Bibiliya zivuga? Ta babiri. Kandi Imana ishaka ngo babyare batatu, ntimuri mukubona babyara batatu n'abane kugira ngo bororoke vuba. Ibaranyumura ati byara bane, yabyaye umwe. Rimwe. Hashutswe umuntu umwe. Adamu na Eva babyaye umwana umwe. Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 1. Murahabona aho hantu. Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 1. Ikindi narimvuze, hashutswe umuntu umwe, si babiri. Siko Bibiliya zivuga? Eva ni winzoka yahereyeho, iramubwira ngo imare kumubwira asoroma imbuto, abona kujana kuwabo aho waba, ariko wabanje washutswe n'umwe, si babiri. Nta nzoka yaje ngo ishiki ibwira Adamu na Eva nimuhagarare aho mbabwire, yabwiye umuntu umwe. Muze kwasoma Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 1. Itangiriro ibice 3 n'umurongo wa 1. Ubwicanyi bwazanwe n'umuntu umwe, ubu muhamubona bwakwiriye isi, bwazanwe n'umuntu umwe. Umwicanyi wa mbere ni Kayini, niwe wazanye ubwicanyi. N'umwe, si babiri, n'umwe. None ntimubona aho butugejeje? Kayini niwe wishe Abeli, yishe murumuna we, nese mukuru we harya, murumuna we haramwica ngo mare kumwica byamabiza kuri uriya mwuka wose w'ubwicanyi n'umwuka wa Kayini. N'ubu umuntu umwe. Icyaha cyazanwe n'umuntu umwe. Itangiriro aho ha Kayini ni Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 7. Icyaha cyazanwe n'umuntu umwe. Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 7. Ubwicanyi murambabarira ni Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 8. Ibice 4 n'umurongo wa 8. Icyaha cyazanwe n'umuntu umwe ni 4 n'umurongo wa 7. Ni ikijya navuze. Gusinda byazanwe n'umuntu umwe. Gusinda, ubu businzi mwabona bwakwiriye ku isi, bwahereye ku muntu umwe. Gusinda kwazanwe n'umuntu umwe. Abasinzi bose muri mu kubona bafite se banyebuza kugeza n'ubu Yesu Kristo azosanga ubusinzi bukiriho. Muje gusoma Itangiriro ibice 9 murongo wa 21. Bwa mbere hazamuwe umuntu umwe adapfuye, umwe
kandi ico gihe abantu bari bamaze kuhaba bari nka benshi, ariko hamye hazamurwa Enoke n'itangiriro 5:21. Ko birumvikana? Ndacyansobanura icyatumye Imana ishaka umuntu umwe. Imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, umwuka wayo ntiyawuhumekeye mu bantu babiri, yawuhumekeye mu muntu umwe. Iramubwira ngo uzategeka utware inyoni, amafi, ibiboneka uzabitegeka wewe. Nico gituma ari kwishaka umuntu umwe. Yifa kubona umwe gusa nta kibazo cyari kiriho. Igihe cyane waharokotse umuntu umwe. Igihe cyane si Nowa wenyine, bari abandi kandi bazababarwa, bari abakazana n'abahungu tibaza bazamavuga ngo Nowa ngo ni wewe nabonye. Siko Bibiliya zivuga ni wewe nabonye, tizivuga ngo ni mwebwe nabonye, ni wewe nabonye. Umuntu umwe ni wowe warakotse wakiranutse. Itangiriro 7:1. Watumye indimi zitandukana mu isi ni umuntu umwe gusa. Wazanya amaji ari buyindimi gutandukana ni umuntu umwe. Wazanye indimi gutandukana ngo habura ururimi nuru ku munara wa Babeli. N'umuntu umwe ni wambizanye ni Murodi. Ni wazanye amaji ari Imana iravuga ngo babyare bakwirisi, harabwira ati twigumira hanga kandi twubaka umunara ugere ku Mana. Ni Murodi. Mapepo aragira. Imana iramanuka. Umuntu ni itangiriro 11:1 kugera ku 9 murahasanga ayo makuru. Sekuruza w'amahanga yo ku isi yose ni umuntu umwe. Umwe, Abraham. Siko Bibiliya zivuga. Sekuruza w'amahanga yose yo kwizera ni umwe, si babiri. Itangiriro 12:1. Ayo magambo muzayasangaga, mutazakuvuga ngo navuze ibi. Ese amen. Ko muri maso hari abantu gukunda andera haleluya bahita baryama. Abantu badashaka kwiga nuko niko bazamera. Icyacumi cyatangijwe gutangwa n'umuntu umwe. Icyacumi ticyavuye mu ijuru, n'umuntu wagitanze umwe. Uwo Itangiriro 14:20. Ngiye kugera Heka nda bintu bitari muri Bibiliya. Kuguraho gushingurira byatangijwe n'umuntu umwe. Kuguraho gushingurira abantu. Kuguririmbi. Hiri turi mu kuguraho kwishuririmbi. Byatangijwe n'umuntu umwe ni wazanye izingorane. Abantu bahoraga bashingura uko bashatse. Abari uza kuguraho gushingura umuntu umwe ni wabitangije. Biri muri Bibiliya. Saho byatangiriye ngo rifite agaciro. Rimbi. Bamwe ngo byapfuye guhanuka. Aho Itangiriro 25:10. Imana yakoresheje umuntu umwe gusa kugira ngo irokore abanyesiraheli. Imana nico rero nari nshatse guhagararaho. Imana yaravuze ngo irashaka umuntu umwe iza gukiza abanyesiraheli, yakoresheje umuntu umwe gusa, Mose. Umwe. Imana iragushaka wewe guhindura ibintu. Imana ishaka wewe, Imana ishaka umutima wawe, kandi izagukoresha uhindura itorero, uhindura isi, uhagararira igihugu, utega amaboko Imana yumva. Ko birumvikana? Sema amen. Umwe gusa, umwe, ariko Imana ireba ikamwitegereza, ikamureba ikamusuzuma uhereye mu kirenge ikageza ku mutwe. Dawudi yaravuze ngo warantase Mana
ngo ndata ndyamye urantata sema amen, ngo urangize kundata ntiwambonaho igicumuro. Mutasi wa mbere kuriya ni Imana. Iyi intelligence yose iva ku Mana. Bantu kuriya biriya byose baza bigana Imana. Niyo ya mbere izi gutata, izitata umuntu. Yamara ko gutata yakubona uri ku murongo, yatase Mose ngo imare kumutata, yamimubwira ngo genda uje gutabara ubwoko umwe. Nico gituma njyewe ntazanemezanya ko Imana ishobora kwitiza abantu ngo nihikora ibikomeye. Oya, yabwiye Gedewoni ngo ndikonda kureba ibyo 32,000 nimutsinda muravuga ngo namaboko yanyu. Bwira abanyabwoba bahunge, babaho abanyabwoba 20,000 na bingahe na bibiri. Jama ivuga ati nta urusaso ntiruzarumera neza, si sukarika. Turimo kubona ko twandika kuri WhatsApp tukandika. Vagaho ngo bwana ko hayi wandika vaho ngaho. Kwandika uburyo bizabyoro. Hasigaye 300. Noneho nyumaga simvuze 10. Nyuma yabo aravuga ati jana mani nje kubapima muruzi. Imana iravuga ngo nije kubapima. Ndebe nshakisha abarwanyi barimo. Yamijana kuruzi. Atureba abantu bajaba nkimbwa bajabagira. Urebe nabandi bapfukama bakanywa. Bashika bamapfuka. Urebe abantu babaje kuntambara. Bakamamanuka ngo bakamabitsa kanu. Nkuko umuntu yobagiye mu ndambara akazaje kugushoka nkinga. 9,700 bikaza byama byunama. Yamavuga ati byo nibipfu nibisubire ntibyo Rwanda. Ariko abahabaje bagira biteguye kurwana maganayo. Ja ku rugamba. Imana ntizayitiza amaboko y'abantu. Iyo yashatse gukora igihe cyageze izikoresha umuntu. Sema amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Umuntu umwe Imana yomwitiza Bibiliya yuzuye abagabo. None se ubundi Dawudi yarwanya ari bangahe? Sawuli ntiyajanye n'ingabo bakamara iminsi barananiwe Goliath umuntu umwe. Kandi basanga Goliath yamavuga iby'Imana ishaka, ngo arababwira ngo arashaka umuntu umwe. Iwe ntiyamenyaga ko yavuze imvugo y'Imana. Urashaka umwe? Wikozeho imbaraga zose Imana yazirunze mu muntu umwe. Sema amen. Dawudi araza. Washatse umuntu umwe, iyo uvuga benshi yewe wagipfu. Uvuze umwe ndakwereka. Dawudi abaraje. Kubita hasi umushenzi. Hasi. Abagore ababyeyi nabo nibo bazi kuririmba. Bama baririmba ngo Sawuli ngo yishego ngo ibihumbi, ngo Dawudi ngo yishiki inzovu. Kandi bazi kuririmba, bararirimba. Murebe Sawuli warananiwe kwica Goliath yamarakara. Nuko niko abantu babaye. Amavuta azaba kubandi umuntu umujinyuka mwisha. Wayashatse wewe. Tuji abandi bazabaje kuyashaka. Ngo abantu nibaza bakumva. Ndibaza bakumva nyine. Jaha abandi bazababumva uhaje. Umuntu umwe nuwa mbere Imana niyo akwise ubwenge Imana. Umuntu umwe. Soza rero. Uwabwirije iby'ubwami bw'Imana mbere n'umuntu umwe. Yohana, siko Bibiliya ivuga. Yohana niwe watanga iby'ubwami bw'Imana. Muraza kureba aho hambere narimvuze Mose ni kuva ibice 3:10. Uwarokoye Israeli n'umuntu umwe kuva 3:10. Hanyuma aha narimvuze uwabwirije ubutumwa bwa mbere ni muri Matayo, ni Yohana. Imana iza guhamaga nto Yohana windi ni yaribuza abantu se yazanye umuntu umwe ati banza utangira ivuga butumwa. Umuntu aravuga abandi biziriya ntumwa zaje kuza, abigishwa baraza, abantu bariyongera. Byahereye ku muntu umwe. Ni wewe Imana ikeneye. Reka kuzutekereza ngo naka. Oya, ni wewe. Imbaraga zose z'Imana n'ubushobozi bwayo n'ubwenge bwayo yabishize muri wewe. Kandi igihe yashiraga nta mupastori wari uriyo, ndamuvuga butumwa wari uriyo, ndamuhanuzi. Oya, Imana irema Adamu yarinde. Hari titre yari afite. Ngo wendi bikureba. Mubakoropa nturimo. Mubahungura intebe ntubarimo. Mubaje gusura abantu ntubarimo.
muri protokole ntubarimo, mu basenzi ntubarimo, mu baje gusura abandi none ubahe ukuriga iki? Ngahe mbwira kukungu ukuza wicara ukumva ngo uri gute ngahe? Ariko nyine yaza ngo yacereshwe. Gucereha uko ni umurimo, kuza kare. Abamama mugira amateraniro, muzamuterana kuwa kangahe? Kuwa gatatu? Reka mbaze mushenguze ndabizi kuzuterana byari byo byose ntuzubura nk'umunsi wawe waje, sibyo? Ninde muyobozi w'abamama? Tawaje ari ni wowe muyobozi w'abamama, wo kwibuka nk'umubare w'abamama cyangwa vise wawe akanagufasha? Ntiwawe wibuka? Nta muntu wamufasha? Ngo iki kama 250? Urwo ni urugero gusa, nibashake babije. Ese turi kumwe? Mwumva icyo nshaka kuvuga, kera umwuka bayambishuriye. Reka dufatire kuri 200. Iyo mwateranye mushe ariko reka mvuge nta bintu byo guhisha, ni ukuri kwa Yesu. Umwuka wa yanyobeye. Hazaterana nk'abangahe? Bazagera nka 50. Mwitonde ubwo babakozeho, timubura kwikoroza. Ninde wababwira ngo muvuge? No kubwira ngo utambukane uvuge, nti wovuga. Ninde ushaka kuvuga? Ninde? Hari ushaka kuvuga? Haho, mureke rero banze mbagereho. Abamama 200 hagaterana 20. Bagera hano, Imana idukunda tizemera ko ndi yokomera ko ugira gute? Kubera uzuterana cyane. Ukumaye mvuga ngo akari mu ihene niko kari mu ntama. Timugire ngo naha honyine, n'ahandi narindi niyo nanje ndi nuko. Koma yagase ngo ndiko ndavuga ngo aho ndi nabatagatifu nuko. Mwabaye abagabo ko mutazamuterana uwo munsi w'abamama. Yabareke ntawo bashobora nyine nuko. Twoha Imana icubahiro. Haleluya. Muterane, muje mu materaniro, mushaka Imana, muze mubona ico mwishuza Imana. Uzuyibwira ngo wa munsi narawuguhaye, sanza gushaka mu maso hawe. Bibiri iravuga ngo abamama bakuze ngo batoza aba bakobwa ngo kubaha abagabo no kubakunda. Kuri umuntu wese mutoya ntakunda umugabo. Haya. Yo. Ariko nza makuru menshi. Kuraga kuba umushumba imyaka 20 na ariko si bose. Ako namwe ndi mugize. Oroshe. Keraga Bibiri yavuze ngo abadamu ngo abakecuru ngo bakuze ngo bigisha ngo abakobwa bato ngo gukunda abagabo. Timuza mu bacu mugani ngo abantu iyo bagiye gusaza bazabagira gute? Gituma batazabavuga bato ngo bazabasa amakofa ari hariya. Akasinzi ukuntu kari kaje mo nyine, ariko nyine nako karakwiriye. Hako nzamiyoberwa n'ubu sindabimenya mushumba. Nzanyoberwa hazabe biterane by'abagore, iby'abagabo byagiye. Hakaba umunsi waba nanje sina, hakaba umunsi mwebwe none mwamuvuze, hakaba umunsi w'amateraniro y'abagabo. Tawa abagabo ubagore, tawa abagabo ba no konto tugoye. Ninka konza ntekereza Ciao.
ku isi ngo habaho umunsi mukuru w'abagore. Abagabo nimba twarapfuye, niba tukibaho, kweme namwe burya yaravuze ati twiririre, ako nyine kari gaciyemo kugira ngo mukanguke. Agakiza kazanwe n'umuntu umwe. Uburyo icyaha cyazanwe n'umuntu umwe, agakiza kazanwe n'umuntu umwe. Sema amen. Satani yaneshejwe n'umuntu umwe. Nico gituma Imana ikeneye wewe, kandi ikeneye wewe nguhagarare imbere ye, uhagarare mu cyuho kugira ngo irengere igihugu. Ako Imana yaduhaye umubare muto mukabyaramo. Uko yovuze ngo twese byo tugoye, ariko yashakishije umuntu umwe ngo ahagarare mu cyuho. Namara guhagarara mu cyuho, asa n'ibyasenyutse. Hari imitima yasenyutse, hari ibitekerezo byasenyutse, hari ubuzima bwasenyutse, hari ibyiringiro byasenyutse. Imana iragukeneye wewe. Sema haleluya. Iragukeneye ngo ukize, usa n'iyo mitima. Hariho abantu bafite ibibazo, bafite indambara, bafite yewe ibintu ni byinshi byasenyuye imitima y'abantu. Imana iragushaka ngo usa n'iyo mitima. Imana irashaka ngo dusane imitima y'abantu. Nico gituma gihumeka, nico gituma kigenda. Kandi nasanze ijambo gusana nico kintu kigoye mu bintu byose. Gusana biragoye, ndibisa no kubaka. Gusana, reka maze mvuge gusana ubanza gusenya ibitasenyutse ukabisenya. Wamara kubisenya ukagira akazi ko gukura birya bintu harya byasenyukiye, ukanashakisha nawe ubitwara. Nta kindi kintu kigoye nko kwikorera ibishingwe. Buriya umuntu w'umupagani uri hariya aroroshe kubwiriza kuruta umuntu wageze mu rusengero agakomereka. Ese ko birumvikana? Kubera iki akenewe gusanwa? Yarasenyutse. Hari ibyo yakiriye bitameze neza, hari ibyashenjaguye umutima wiwe. Akeneye umuntu umusana. Imana igituma ikidutije kubaho nje nawe tukaba tuzi Imana. Sema haleluya. Ni wewe Imana ikeneye ngo usane. Ni wewe. Ngiye gusoza. Reka dusome ijambo rimwe. Ibyakozwe n'intumwa 15:16. Hari imiryango yasenyutse, hari ingo nyinshi zasenyutse zikeneye gusanwa, hari ibitekerezo byasenyutse. Muvandimwe, mubyeyi, mugabo, banda bacu, reka dufashe abandi. Hari ibintu bidakorwa neza mu nzu y'Imana byasenyutse, bikeneye kubakwa. Wahabonye? Soma 15 ibyakozwe n'intumwa n'umurongo wa 16. Dusome 15 umurongo wa 16. Baravuga ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubaka inzu ya Dawidi yaguye. Nzasana hasenyutse hayo nyihagarike. Kugira ngo abantu basigaye bashaka n'Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwa izina ryanjye. Ni ku Uwiteka avuga, ari ukora ibyo byose. Abimenye uhereye kera kose. Amen. Ubundi soza Imana ni Imana. Umuntu ni igikoresho cy'Imana kandi ni igikoresho cya Satani. Iyo wihaye Satani, Satani aragukoresha. Iyo wemeye ukemera kuba umuntu w'Imana, Imana iragukoresha kugira ngo Imana isane.
ibanza kwitiza wewe, irakwitiza wewe, kandi akaba ari we ikoresha kugira ngo usane umutima wundi. Hari ibyo Imana idashoboye gukora ariko ibikora ibicishije muri twebwe. Sinzi niba byumvikanye. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyoza ngo ihagarara ibabwirize, ariko Imana ikoresha njyewe ikavugira muri nje, noneho njyewe nkaba igikoresho cy'Imana. Hanyuma namara kuvuga nawe ukumva ko ari wowe ukwiriye gusana imitima yaba wewe. Imana ntiyadushizeho gusenya imitima, ahubwo yadushizeho gusana imitima. Imana ntiyadushizeho kubabaza imitima y'abantu no kubakomeretsa, ahubwo Imana yadushizeho kugira ngo twomore imitima yagize gute, yakomeretse. Bibiliya iravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ngo ntunangire umutima wawe. Haguruka nanje mpaguruke, reka kwisuzugura. Imana izakukoresha kuko niyivuze ngo ninje uzakora. Amen. Ninje uzakora, ariko nzakorera muri wewe. Imana ikeneye umuntu umwe uhagarara imbere yayo, yamara agahagarara mu cyuho agasana. Ngira ngo ubutaha tuzavugana abantu bashobora gusana n'abantu bashobora guhagarara hehe mu cyuho. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha. Umuntu wese yitekerezeho, yumve ko ubwo ni uburenganzira, ni igikorwa twahawe, kitareba umushumba, kitareba umuvugabutumwa, kitareba kiratureba twese. Muri wewe harimo imbaraga z'Imana, Imana ishobora gukoresha kugira ngo ikiziki imitima y'abandi. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.